Dakle, da se vratimo na doping. Znači, taj doping zapravo je moguć, sve to što se dešava, zato što su ljudi do te mere fanatizovani, da oni u stvari svest potpuno guraju na stranu. I u stanju su sve da urade da bi došli do novca i para. Recimo, jedna od najmonstruoznijih oblika dopingovanja, poštovana profesorice, to je doping trudnoća. Devojku sportistinju veštački oplode i posle 4 meseca je ubiju plod. A u međuvremenu uzimaju krv, pošto je krv mnogo jača kad je žena u drugom stanju, onda tu krv lageruju u frižiderima. I to ubrizgavaju njima, to je takozvani krvni doping pre takmičenja. To je toliko masno da je 1988. u Salzburgu održan kongres posvećen doping trudnoći. Mislim, pa to je prosto neverovatno do koje monstruoznosti sve to došlo, slušajte. I sad se prave bajke, znate, u recimo Americi 3,5 miliona sportista sa dopingom, to je Eichner i drugi, ja sam obradio sve te podatke, godina se time bavim. I pokušao da plasiram, ni jedne novine, pazite, evo Politiki novinar, oni godinama ne znam šta pričaju. Nikada se nije desilo da neku moju knjigu, da neki izvod iz moje knjige objavi, ali nikada, slušajte. Vidite vi koliko je to sve prljavo zapravo. Šta da govorimo o drugim novinarima i tako dalje. I onda ste vi ludak, nenormalno već kako to ide, mislim, Don Quixote i šta ja znam. Zato što kada tu stvar postavite na pravi način, znači, onda vi vidite zapravo koliko je to je jedna industrija smrti, znate. To je industrija smrti. I evo ljudi koji se time bave, oni kažu, na olimpijadama se recimo testiraju, zato sam počeo pričati o komandosima i o svemirskim ovim kosmonautima. Na olimpijadama se testiraju materijali na sportistima, da sportisti uopšte ne znaju. Pošto su ekstremni napori, znate, i tu u tim ekstremnim naporima se u kratkom periodu vide efekti tih nekih medikamenata koji su razumni u stvari.